Bawan kejajuan. Terusnya hata konfusian dulu. Kata teram nada pun lembar W kesepha yang lebih bantuan hang ni hakmat. Ba'liyaula mosong sepha wan hane pelok ada sini. Jadi dia kata pada arjilo lais pak kat sau teram. Perangkat saya dapat kucing bahawa sini ya kak. Prasangsi sebagai sangat kencang. Sau teram Jinkia kedok kedai arjilo cifo kran ataupun nomor W. Bawat kran di balai kedai tiket nomor RRK. Jinkia kedok kedai cikilo kendai spa kendai pro kran ataupun W. Kalau uang mau tercek hai tiket dia. Sanriu. Jinkia kedok arjilo lai spa kat sau. Arjilo lai spa kat sau. Ini kosong bisa sanlat. De nak kalian kejungi ada pesong dah pikwa banyo senihi lada pirami sabar binyo bi ong de nak kalian kejungi lada pesong ni bisa sanlak ba dah ka baklo de siang ni IFP lada pikwa bancet chat seni profes lada pimi sabar dua nak jak ni bertai nginum nak su de lek ka ba binyo ek bisa namar ko mga lada ong mga cukup saya bagi sim ka bai tiket na biro nginyo de biro lesi pikwa banyo ni pe ka song ni yo ngim song ro kadang kamera mau coba pekan tu, mau. Siapa tu kah? Siapa tu? Mana sudah? Nomor. Wei kena isau. Wei kena isau. Jika ada arjilo program. Tau biang. Par. Tawan. Kosong berbisa, lada pi. Tajuk ini kebakaran itu keran meningkong. Lada pikwa banyo kosong nyo, kwa banyo berkhot nyo. Lada pi hon nyo tu bias lada pi hon siom rak tu sana nama. Kita ini muka tim yang. Bisa tak? Halangja. Oh ini halangja, betul. Kawan tiket nomor RRK di jaga cikilo kendai kendai pro arkam. Keran ke balai, ke bahawan kaploy. Keran balai. Kesim untuk bisa tak? Lada pihon juga, lada pihon sim kentro pes. Dengar pejabat objek kajian yang suh. Jadi lada pihon suh bahas itu bisa. Wanita tiket nomor kita basau kalau Pak Yuskan di jaga cikilo rasa akan pro arkam. Ataupun nomor W. Simbiang nama tak pun sosial adin mo. Simbiang. Kawan tiket nomor